Cronaca de Deulada. E sta risera mengiano vacciò risotto e mesu che hanno scoperto su corpo su sena vita de un uomini in sa plagia de Calabrummu a intre su poligono militari de Deulada in sa costera sud-occidentale de Sardigna. In cappasa esti de uno disterrau e secondo cantu Scippiu fia assinnau de oras a meda in mese s'acqua. Est unu pastori chi dat agattau e da sinalau a s'esercitu. Su corpus est su de un omini de 30 annos chi ndi podit essere arrotu de una dei barcas partias de su Nord Africa. Paris es carabineris de Deulada, lompius in sa plagia, i militaris de su primu regimentu corazzau, i de sa primu cumpangia de Carbonia e su dottori legali Roberto De Montisi, chi s'at incurai de is averiguadas po stabilire sa causa de sa morti e is elementus po identificai. Immoi su corpus est in su Policlinicu Universitario de Pauli, abettendi chi di fazzant s'autopsia. Dibatta Domus Serena. Su che uso ottentu mancai e pago, però assicura dai noi personis den ci torrai a traballai in sa sciacquadora de Domus Serena. Nara Fabio N, segretario generale Ust Cisla de su sulcis gresienti. Su problema est a resolvi voi moi, a parra però s'atru grai chi portas a meda is amministrazioni comunali si s'occupant de fainas ordinarias a s'urtimora scetti o che in custa toppu foras de s'ora permittia. Sa situazione socio-economica de su logu est in duda mannas e chi ai gus acciungeus si chidenne i dudas de fainas amministrativas si furre a tottu prus imbustiosu e grai a governai. Toccat andi bogai a campo faina preventiva programmadas po scabulli di battas che custa. De oi e finas a s'accabu de sa data chi oi incianti rompia innantisi e osa billai poghi su chi est acontessu in custa disi nos arrepitat. Boleus precisai serradenne chi consideraus sa domu de reposu po anzianus unu serviziu de fundamentu po amparai e amellorai prus che totu su chi pertocca a su governu. Pagamentos in agricoltura, decreto nou de pagamento po parte de s'organismu pagatori nazionali po s'agricoltura, AGEA, chi a riseru ad autorizzau su pagamento de 470 dimandas po unu tanti de 3 milioni e mesu de euros. Lu fai disci sa regioni cun un annottu, in totu su gastu tentu in conto in su pianu de crescimentu rurali 2007-2013 po differenti mesuras, in particolare sa numero 214 po agricoltura e ambiente. In tottu sa spesa considerata in su pianu rurali 2014-2020 è de prus de 47 milioni de euros. Su decreto spriccant de s'amministrazioni regionali non tenit in conto is pagus automatizzaus po is arrembussus 2015 chi sant a fai de oi a unas cantugidas. Traballu po 28 desempreaus de Carbonia. Sa regione Sardigna, assessorau a su traballu e formazioni professionali, ha destinau a su comune de Carbonia su tanti po impreai a 28 traballadoris chi gosant de sa mobilidade in deroga. Su comunu ha duncas approbau su progettu de presentai a sa regione. Con questo progetto i traballadoris si usant impreai po 5 mesis a scabulli fogus e muntronagius abusivus. Festa de su codice de bidda egresia. A topiu po sottu de su mese lampadas in igresias, in noi doadai sa prima festa de su codice de bidda egresia, con cominzu ai 5 de amerì. Anta coordinare sa contesida Daniela Arettino e Giorgio Ammarcia, paris a is assoziu medievalis de sa zittadi. Intre schianta partecipai su sindicu de igresias e su sovrintendente a s'arcivu po sa Sardigna Celestina Sanna.